Ulo ekumalume ngiya ngokuvakasha kwamaphumulo kumaphumulo kanti insizwa semakhaya ngiya ngokuvakasha uphuma kusiphi ngidla amasi lapha ya shawubheseni ogcwele impuwa amasi ngidle ngijabule ngisho ukuthi angusekumalume ngiyasho ukuthi ngikumalume ke ngempela ke ngidla amasi hayi lamasi lawa athengwa le emgaqweni lawa ekwenziwa ngobhontshisi amasi lawa impela enkomo lawa asengwayo lawa ashubile lawa ngempela hayi umlaza lawa washiyela izingane lawo uqondile amasi ubona ukuthi abona ke hayi amasa ngempela hayi lawo ukuphi laphana nesigodi kwamaphumulo mina shefe ngokwesigodi kwamaphumulo ngasemahlabathini kahle kahle umalume uyena osele khona le nogogo lozala abantu uma ibona ke abagadile umuzi wasekhaya khona ngale makhaya manje bazela iparel nje manje kodwa phela no yaqinisile bazela iphara kodwa if nalo may ukulimisele ngempilo nokuphila emhlabeni sangayishintsha yonke lento phela sizalwa ngazi kahle thina sizalwe sabantu njengona wonke umuntu and futhi asizalwa ngasibhema thina ukubhema nje ukuthanda izinto nokuphapha ukugijimela izinto phambili egcinina kusesigaxela ke manje kuleli lokhuza kule unga le esifikile kule South Africa kodwa if uma ukuthi uyimisela empilweni ukuthi hayi no mina ngizalwa ngibhema futhi simmitele iminyaka ngibhema angishape phandle uzoyiyeka nabo nje bafethu sihlezi befika lapha eMaskanda abanye lapha eBridge ndasibhema khona bahlezi befika abanye uthi ukhuphela ushanga edlathini unomzimba ibhobho xa umzane lo ngithi ngempela kuyena umzane lo mfethu athi usinawana zolo ukuthi sihlala naye unyaka odlula athi sibhema naye sijipula seshile kunokuseyasonta ufika nabo besonto la Universal Church lela ufika nabo lo bantu besonto athi bafethu nami nabona senginjani athi ngusinawana zolo lokhu nakhumbula athi ngijepula ntswempe ngilale ngize ngilale phezulu kwayo unganconza ngithi kodwa yabo manje ngiphila saka anginankinga ngikhonza uNkulunkulu kuphela ngiyathandaza every fucking day alukula mahala and then futhi after that make sure ukuthi angilingeki ukuthi ngiphinde ngibole kulesidakamizwa ngoba ngiyasazi nobuhlungu babo futhi ba arrestweni nanani ngiyabazi ngiphuma kubona noma ngiyabheka wayibuya yazi manje ungaphethe ngathi umseshi embungulu ukwabezela ekhanda yonke ngiyakutshela ngathi umseshi ngiyakutshela ngiyabona yibo ngeke usinawana usishintsha ushona ngedlathini even shwa mina yabo mina abona but Professor Masekuthiwa uyangibona sengasabhemi ngasejepula nje wathi ukhuluma indaba ye-rap uthi ufuna ukusisa o-rap ungibone sengasabhemi nje sengishilo ayo ungaphingwa ukuthi ayakuyena usiyalo ayakuyena yazi indaba ingoba kahle ukuqala ngiyaqonqisana ebusweni kwenza ujike ebusweni ube mnyama kade ukhanya umpofu jike ube mnyama suthi ngoba ngithi ishiswa ilanga ebusuku lo ntanto up and down uphantela yona phela kahle awuphumuli ubhema lento isikhathi awusithuli ayawusithuli ngobani kufanele uhlezi wona njalo usigqila sayo wona njalo uhlezi nje ufuthi ufusi bale naye imali cabanga umuntu okufika wena umfumba ngemali yena uhleli unika amasenti ulinde wena ngithi awuyeza uba uma ufika wena unikeza imali yakhe semba lokho umsekunika lento ukuthi ubhema kodwa ke if ukuthi sukhathele subonza manje sengingamandla ami ke manje kwanele ke manje ngishiya phansi ngoba nje wami sengiyabhema ngobani ilento ekuthiwa arrest ibhlungu yabaza ubhlungu that's why ubona engakayiyi kodwa if mengatholi imethadone noma ngathola indawo e-right like njenge rehab shiya phansi lento kuthi qamba sithi January noma sithi February awuthi siya sungaphiki ukuthi uyena ungazofunga ukuthi impela hayi umele omkhulu noma ngiyakutshela ngiqondile ngishaya isuthi ngiyaqonda mina nginenhlobo vele ehleze egqoka into eformal ifuna ukuthi ngifuna ukuba muhle ngempela nezingane ezichameke ibamba ngishayela imbungu leqobezela ekhanda kodwa sebebona ngani abaningi ingozi ekhanda uthi awumkhulu ukuthi umdala isigebengu lo kade ishawe mbona umkhulu ukuthi umdala isigebengu isidala kanti hayi vele ngisigebengu isidala impela kodwa izinto ziyashintsha uyazi phela kahle thina if ukuthi okay ukhule uganga musumdala sokhulile uyakushintsha konke lokho kugcine sekuphela inyaka ukuthi nje wena khulile ngokumqondo usumdala ugangeni nanisushiye phansi yonke lento into zomhlaba wena lokho usuyesontela wenza into e-right wena uhlezi ithola into e-right into ebhedayo ucatshangelwe ngenhlobo ngoba even ngisho umphakathi yazi umphakathi wakuphikela sometimes if uganga ukuthi ungaganga kimi uganga le mhlambe kuma-Jaldini komanzi into uba nokuthi uhlala emlazi kodwa uma unanga unyawo lodwa athi khohlwana thuthi kufika omunye umphakathi okwenye indawo uzofuna ukuthatha wena kuleyo ndawo angakini ufuna ukushayela ngala uhlala ngakhona uphikele wona uthi hayi no ayikho lonto ngenambe na usiyandlala ngayo lo mfana lo ukhuluma phambi kokuthi sazuma wakhe sazubaba wakhe akaze into ekuthiwa uganga ahlangande
kanti inono uyazi nje uyazi Kanti ufelele. yes ukangile untshontshelwe wazi kahle ingaphakathi wena uzaziyo yabo izona zinto zonke kanjalo izolo sigcine usichazela ngalenkamba beyibuza ingozi lapha esiphongo sakho oh le lokhu bantu bakithi ngasho into ethi inkamba beyibuza udliwe yini yabona manje isingconywana ngoba siyaphola yathi uncipha noncipha isky yabona eqaleni from lo mfethu engishaye ngalobhush wakhe lo engikapa ngawo la elokuzaneni eyivulekile itheneke ubona futhi uthi yabona ungafaka imini o2 noma isithupha yonke into ungene konke semthana ungene ungafaka ifoni yabule ngene kakhulu ezibhulu ngenele ukube ekwazi ungena iphumele ngalesiphundu manje kwasho wona ukuthi phela yabo uNkulunkulu uyakwazi ukuzenza into zakhe ngendlela ehle mfowethu wangenza ngalendlela ukuthi sengathi mfethu angaze ngashawe iforum nakhona yingisukelana phela iforum evedane kusukela uganga yazi ukuthi kuyisonto mfowethu kuntswempo unqamuka ngempela ngithi ngiyakumesha into yangu ngiyocela iskhefu futhi angibhemisa yabo angiqeqiswa arosto ngifuna ukuyobhanta avela thini mesha ndathi iprogram kuyabheda yabona ngimina nje kusathengwe kancane manje ungela ngiphethe incane kufanele ngiyo-order ngengikwazi ukudalela ngibaseleke ngisho ukuthi yes umuntu engicisha ngempela thatha nami ngenhliziyo ngibasele kuyisonto kuseni mhlawumbe ngo-8 nje la ku-9 whip hambe ngithi la imbele emajeldini yazi angifika ngaphezulu la ngimorodi le duzana ngathi mingidlule umunye umuzi ngijeb ngase garage ngani ngijeb lo muzi kulengingidi egate ngathi ngihlanga amapheda kathi kuvale yonke ngisho amakhethi uyakhombisa nathi akukho umuntu kulo muzi nangempela so ngishaya ngithangala abantu cabanga abantu bayahambisa bayiphithizele nje yakhanya by mini uhlohlo arrest phela ngiqalekile ngifuna la lento so kudu songishamthangala kamnandi ngena ngaphakathi ngathi ngifika ngaphakathi buku uzubona ngempela ukuthi kwakuvele kudale ukuthi ngibanjwe ngivele mina ngiyaflopa ngikwe tankini lapha ngiyovala amanzi ngoba phela uyazi ukuthi amanzi ayavala kwemitha manje uqephula amapipe ngosonzela sangatsaza agcwala igceke mina ngiyaflopa ngilivali isambu ngivele ngenza ngiqonda kona stress amapipe ngiyawahlephula lawo ekhopha lawo ahamba edongweni amakhulu awugqinza amangaka ngwahlephula bophisi azabe uhalf wesaka ngala sengithola khona isanga ngibeka la ngathi ngijomba ngijomba ngathi vele sengilindiwe nganqa komunye umfana nje oyibhemile intsango yabona leyo into beyigudu nje lehlezi engasebenzi mhonqono nje oso wangasagange unilokhu sidila nezigebe lezi iganga mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngathi ngehliye ngabe ngihlela kuyena ngoba nginqaba ngibeka la wathi yabana wenzani kanti mina mfowethu alela ngizukwaza ngithi ngimsabisa phela nami ngifuna umfake inyoka ngisuka umthusi yazi ngiyamsabisa umuntu wakhona vula ngasoba volona lokwamemela wathi emakhelwane nomabani nangu la ubani ntshontsha kanje yo ngathi mingithi chep abantu abangaka nivele shuthi umphathi wakhona ubambisene usukhathele usuqediwe vele ikhopha yo kwathi no angisuke ngespeed ngo1 la ngidlubulunde kulo mfana ngiyangihlule ngamandla nampela ngabe ngidlubulunde yazi ngathi ngidlubulunda again ngithi ngiyabaleka cabanga ukuzibona ngaba nebhadi kanjani ngizokeqwa ugogo osemdala ubona ukuthi yabo ngeke sangisho experience angazi ugogo futhi yabo ugogo abawutsotsi lapho wavele nje wathi ngikanye ngesithemba ngayeke cabanga ngiyangiflying ngiyoshilala phansi ngesisu bukalo yabo ngilele phansi ngesisu lokho kuzibona nesibindi ngempela umuntu okwazi uqonda usikhotheni umuntu omgulu ukuthi umuntu osexa ngabazali uvethene uzongipressa kanje ufuna ungipressa ngejolo kanje lemqaleni ngisengabuthi ngizaba umdudulo ukuthi wami kwenzeni namangenze kwaze kwafika lo mfana lo mengifika lo mfana usuke ngigxava usuke ngibamba yo ngiyafitha lokho kazi wena wonke lo wenza usengibanje kube lokho kangipressa ngedolo la emqaleni ngabe ngiwa ngesisu ngilala ngesise sithi ngivusa ikhanda ngizwe ngedolo lithi ngicile emqaleni ekwaphoqa ukuthi hey lo mfana lo usefike iqatha zakhe mina washo waqala ngo-right ngithi ngisadako right kusamnyama amehlo ngisabona iy'nkanyezi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngabona ngequlu abantu selingibongile hayi basho akashade sikhathele indaba yekhopha njalo kusihlephile amapayipi amanzi basho ashindu cabanga ama-pilots amaplango mhlawumbe aphela more than 6 noma 7 ama-pilots aphelele ebahlephula nga-1 plango kanjalo lokishini hlephukele ekhanda yabo ungabona igazi la ekhanda sengiyavuza ngimanzi even usho isikiphi esigqole sinamathele igazi
buka-ke lo mfana vele washaya excel yokugcina-ke lo mfana lo wade uwena umdlu kade ngilwa naye umdlubulindisa usabaselekile usangibambela inhliziyo umfethu wavula wenza i-excel yokugcina wavula donsa ubhusha ethi vele kwenzakala lento le yena ungibona ngiganga nje vele already ade sebenza ngaphandle kwelintsha lithi lomunye umuntu omnyama makhelwane oshuthi nakubo kwalo mfana avula donsa ubhusha lo mfana ayashi cabanga lapha ngilindelele ukuthi mina ngisedawole izimpama namaqupha la ngishawa ngawo nalamaplanga lokho eshekana yazi ngathi ngivusa ikhanda ngizibuyisela kubhusha ngani noma uthi ushaya umqala noma uthi ususe ikhanda straight ngimazi lo mfana ukusibindisa no setup wavula nje plaza akwona lo bush ngiqaba manga akwona lo bush lo qinile lo strong lo ogawula ingodo yazi umuphi lo bush ngikhuluma ngawo kulutho uketshemba lo mkanje lo ukugundutshana yabo oshaya kanje ihubhani yes ihubhani washala kanje yabe shala same time igazi avela ngezwe abantu bethi yes abule bebaleka abanye bebalekela igazi abo abazalwane bangibetshela hayi nangempela ngathi eqeda ukungishaya ngobhushu ngabona mfowethu logogo wengipresse ngejole emqaleni umbona sengathi like uyafiliza like kanti ngidakwe yinganyisa ngiboni kahle nenduku besingidakile insi ngathula kanjalo yabo nje ngithula nje quleka kwami impolo yazi ngiphaphama esibhedlela hey ngiphaphama esibhedlela okay fine sengithi ngifuna ukuvula icala phela ukuthi ngibophe lo mfana yabo kwathi okay muvula icala ke uzothi umfana wakuphi ngidakwe inside wenduku phela ngiphaphama ngakusasa kwathi uzothi ubophe umfana wakuphi ngathi mina kuphela ngizovula icala kulabantu laba bomuzi hawu ubona kwathi uzobopha kanjani abantu kuyibona bakubambe ukhanga futhi okwesa yabona nje yabo la igaqela yikho into engizoyenza tsani kude kuvuleni amacala ekubeni kuyini nisukela abantu inkingileyo usinawana uyinkinga ngento yodwa la usinawana ngisho noma wrong uyena futhi oqale yonke into umsisi ubuyena futhi gcinile gijimambe emaphoyiseni kahle isikhathi esiningi usinawana into enje ukuthi bagijimela ukuya emaphoyiseni ukuyobopha usuke efuna imali angithi uyazi ukuthi wena njenganawe nje kanje awuthi ungishaya ngempama ungishaya ngempama mina gijima ngebroad police station ngivele icala obviously uma ngibena amaphoyisa wena uzothi siyangeka sikuxele nganene ofisi ngiyabona mina wrong mfethu ufuna malini mfethu imali edrink ukuthi sinxephezele into ezikanjalo usubebheka into ezikanjalo ayikho enye into nangempela ome wathi siya nali 1000 ucisha icala nami sometime angilwe ngidla inzipho ngilwe hayi ngilwe ngicabanga ngihlaziyi into njalo ngihlaziyi ngithi uthini 1000 manje ngithifaka la sometime uthi unginika nje ngibambe ifonyozo ife pattern ngithi hayi bo bayi lo hayi uright kabi wankela uright ukunayo uphunyukile nje iphutha uphunyuko isandla awuthiwa wena usuyamkhulumela futhi ngithi hayi khuliyani babayi ngiyacisha icala ngisambophi bebe sign phansi thona mfana yabo manje sigcigcisa usebenzisa amaphoyisa gcineni kwanjalo imali iyona yonke yenza yonke lento dethwa ubona usinalo kaze singibethanda ukuvula amacala bebophi kodwa uthi uyena wrong ngoba nisuke kumengani ukuthi ngeke enkantolo efike nje bembona ukuthi ushawe forum lo muntu kodwa igcinene ucomplain nombopho obviously lapha icala lizodla ucomplain uthiwa wena akusho alright nje usithathele isinqumo sokuthi ushaye iphara nje ubona linje wena ithini into yakho ngithi awuma seyacanda yena sekuboshwa yena futhi sengiboshwa nobabili that's why ubona abanye ke bavele bethi hayi no na imali ngoba usuyemolelana ukuthi naba even ngisho amaphoyisa nawo uyani drink ukuthi angingalinge nje ngicabanga iqhubeke lento ngoba uyazi uzoboshwa yeah njoba okay sengikhulume indaba yalokhuza lo sky sengifuna umchazela ke manje ngesitory gcina lesi impela engilandela ngaso ke manje emva kwaso kukhona esinye sokugcina futhi engibe sengiqeda ke nyanya leso ke mfowethu yilesi mfowethu esinzima ngampela khona umunye ubaba and futhi ngawuthi babili bathatha abantu abangamazi ulobaba lekuthuba ubunzamo kade umphathi kametro la phakathi kunoboyise shuthu ukwabona enye video kade senze kuseni mhlawumbe ku 10:30 yela ko 11 ngoba lasiqeda ukuyivuka ebuthungweni sishalo arosto angithi la sihlala khona mhlandlini ngagesi ngala and lapho sihlala khona sihlala namathekeni ayikho umuntu ongenayo ithekeni siba 4 so accuse lo yedwa kube avela lapho ukuphandisa ukuthi hamba sibathathu yabo and then futhi uaccuse lo wesithathu ubuyena uthi mfowethu siya yazi ngoba Brown sisanda ukuvuka yabo asinamali ePython namathena asalele why singahambi manje si around siyophanda sithi enqambe evuka amathekeni avuka vele sesikhona imali sisinayo yabo namba lento ayiplan nale Brown asama
yazi kuseni mfowethu ngo-10:30 mesigudla la eBota Park sithi sihlangana nomunye umfana lo mfana uhlala kuphi uhlala elokishini usebenza la egarage uphethe isiqwembe ifuna ngempela and lapho thina yes ifuna enkulu and lapho thina siphethe isibhamu iGlock A9 lesibhamu lesi sisiphethe asina cassettes fanele usuqhwasha ngoba sifaka inhlamvu yodwa phezulu usiqhume kanje sithi ba phinde futhi ufake enye futhi phezulu njengoqhwasha nje ngoba ne cassettes alikho la khona liyasala kwenye indawo ejumpile buka into yenzakala bafethu sinqamule eBota Park mase sithele lo mfana mase sithele lo mfana omncane lo sumsalute lo mfana vele sihlini yasidonsele iwinch asibuke kabi bukhombise nje ukuthi into ekuthiwa ipharo yanyanya futhi uyalizonda nje alifuni ukuzwa ayi sibuke sisho okay yazi inike lo wena impela yafuna ukubanjwa ngempela sibe sijika sishayitheni simlandele ngemuva ekubeni athi siphambana naye naxa uJeb Bible labantu sebenza emva kwami ekubeni athi siphambana nabo ayinathi ukuphakamisa inyawo awanisengila mina oqala phela mina ngihlezi ngu-accused number 1 ngoba mina ngumina umuntu wathi hlezi forward yes buka into enzakala la sathi siqede eBota Park la ngasemgaqweni ngabe ngijika ngaphendukela kuyena kanje ngabe ngisidonsa hasho fusek lela phansi wathi ngenzeni phutho ngathi wenza ngalutho fusek cebuleze lo phone ushuye futhi ngayidonsisa sothi abe futhi menana yasathi sithi sifuna ukuyena esethu accused lo munye umkhuthuza hayi mfowethu sezwe umsindi wenzani umuntu kuze bajwayela shaya vimba yabo kuthiwa vimba so ngisikhipha ngisibamba ngesandla kanye babona abantu ukuthi kanti baphethe imporomporo uyazi abantu abadlaleli isikhathi esiningi bebona ukuthi lamaphara aphethe into eshisayo abadlaleli ngoba basuke bebona nabazolimala phela impilo zabo ngifuna ukutshela ukuthi ngasathi sisuka eBota Park sinqamula sithi sodlula eSteam Cape Rank sathi siwela singene ePark la iPark engikhumbula kahle lapha phambili kweSteam Cape Rank ngaphansi kwebridge lapha sabe sishaya umthangala sibe seqa singena ngaphakathi ebridge nda sibe sihlala phansi ngimeshenti sakhipha ifoni sayibuka mnandi friends qosa sebenza lapho Sport 3 so accused uyazi into eyenzaka sathi sahleli singaqede nje isikefu singaqede nje ukubhema sibona ngometro inqwaba ometro hlamba amavenela ku 6 noma 8 mase kuzoba ama quantum inqwaba wabona ukuthi sengathi uyibize yangathi noma backup noma yini indlela yenza ngalo ababa noma mhlawumbe ngoba thatha ngokuthi umphathi ngakho beyisukumela yo and sathi sahleli sabona ngabo sebezogcwala bezongunga basivalela ku picture nje lapha la sihlala khona ngaphansi kwebridge bavala ngapha phaqezwe ibhamba thofusekani sonke phansi hayi usenzeni sathu phela kwenzakaleni senzeni bubo kwathiwa hayi bafana bamnganilinge nimchaza sifuna abafana abo3 abagqoko sasebenza and then labafana laba sine video yabo athi sibabuka manje ivideo bashuthele icamera lapha eBota Park kade sibabuka bebamba umuntu inkunzi umfana omncane sathi umfana wesikole futhi uyambuka and then bambambe bamthathela ifoni bajeva lokubahamba babeza la straight masibabuka nje kwivideo yabikhona bayazi bathini bafethu bathi inkinga yazi ithama lami labafethu nje bafikile la babhema badlula bahamba bayodayisa yona leyo phone ngoba abahlala ukuthi siningi abafethu bafike bedayisa ifoni le mesebeze la ngoba sebezobhema kuphela ayi so ukuthi ithama lelane yofuna bama ukuthi anibakhiphi labafana ngizoqala 20 minutes if uma ukuthi abaphumi abafuni bami ngizobona kwasana ula ngaphansi kuyangqoqa abafethu ngani noma betshela ukuthi uba umunzamo mhlawumbe uyabadlalisa mhlawumbe abantu serious uyatshela buka into enzakala uba umzama vele enze njani ahlala 20 minutes esevenini amanye amaphoyisa amla asigadile eqoqe alinde phela isikhathi ukuze 20 minutes hayi nani kwethuba ngempela iphuma phela ifoni nanomuntu abaphumi laba bakhishi abakusomela bakhishi labaqosa sebenza lapho sasishintshile ngive kwamina usasebenza umdansana kumlile ngokugabha lapha yonke into ngabe ngigqokele intracksuit ngalo buka into enzakala spam sisifihle yonke into kwamnandi endle buka into enzakala metro lo mphathi avela buye sengasathethelele sihlaza ngalendlela ukuthi sebaselekile alufana mina manje ngafuna ukubakhipha labantu so asibazi ethemba lami uthuba athi ngizobona abefaka sande ephakethini nebuya nomentshiso ayindlapha vele sakhe ngimjondo lo plastic le namakhalibhosi nani manje umlilo okuvela ukhongeka kalula nje fasting ngokusheshsha hayi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi washisa umjondo lokuqala owodwa angithi yalandelana plaza kanje yalandelana washisa owodwa yavela ngonqa yonke same time yavela umlilo washaya yonke same time ongokuba thina onaloko sashaya ngama rubber bullets sabreathe sabaleka sagcwala umgaqo
ungabona kuswale Eastern Cape rank usimana bonke bebaleka bepriza beshona le shaw ngani ngamarabha bullets nxa useni bahlakaze maskandi yaphela nya indaba yakhe ngoba bathathele even if manje abafethu asibakhiphi labo kubona benze lento sezaphuma manje so basikaze siphuma ngazona lokho abanebhadi oyedwa accuse wethu wabanje sibanjwana nesibhamu sona lesi sesigaze ngase Border Park lesi sesivusa licala ke leli rubara mfowethu waba nebhadi esho lami lahle icala wagwetshwa kumanje useminyakeni mfowethu ngikhuluma ngayo useminyakeni wagwetshwa nginqa ukuthini wasimele istofu futhi wakhombisa ukuthi out ngoba ukuba yona out full out yes full my bro yabo full out full my bro wakhombisa ukuthi out uyakwazi ukuyimela into yakhe mfowethu wangasikhomba angithi usikhomba wasiqondisa umuntu nangu time unalo kwavela umfowethu wenze njani walibamba lishisa lapho ezandleni futhi ongake ukuba wona mfowethu wayimela into yakhe ngale ndlela wazi wagwetshwa nje ukubona manje useminyakeni and futhi ngisho nami ukuthi kuyikonke amandla nginawo kodwa mhlawumbe ngithola amandla nginemali elayithini ngithi ngiyomvala nje lapha kwezivile ngiyobamba nezinye igebengu ngiyibheka nezinye igebengu ngingasazi mfowethu full out my bro ubebona angiphathi ke manje kwakasabhemi showcase phela yabo bese singale kwezivile sifana se rehab ngobani skefu sikhona kodwa inkinga usibhemi ngobani khamba ngemithetho yakhona nangendlela ekwenzeka akufani bafu manje kuyafana ngisho nihambile nawo valelwa nina nibuya nibheme futhi no ngithini professor full out enjani ebhemani ngathi into eyenza leyo nto ngisho noma ungayi full out my bro ube brand ube yabona umusikhondla sensizwe iyafana nomfethu umubazi bomnandi bayo lempahla le uphinde ubele back to square inkingi leyo yebo mina ngekukhona mase kuthi mina ngingahlala isuyezi ungangayibhemi angikhuluma into ekudala umntengo unyaka odlule mina phuma unyaka odlule ejele 2 years yalo masiboshwe yini siboshwe isitolo isla ku street new division sasingene ngeroof phezulu silandisa wayusifihlele ezinye indawo yabona phela sinzima we full out enjani sinzima kakhulu leso uthi ngibeke ngaso full out my bro full out yabona but professor khona isitori lezasenza la sibangake la sibathathe accuse lokuyena ukwazi ugqeza itolo uthi uDaniel uBrawis and futhi untswapha ngalendlela ukuthi ukwazi ukungena ngisho imbobeni incane engake engawubona nje bole ngisho igundane ke la ngangena kodwa nathi kudu sengaphakathi indlela nethonya ngayo futhi lamfana shuthi sihambe kuhlama kuyipartner insuku kanye kolosini kanje la kuzobulo hlanu ngakusasa sihambe ebusuku kuzobe into esihlanga kwa past 12 yela kuwa siyala ku street sobheka isitolo sosihlabe sisodwa esisosigqekeza sibone ngoba phela sasiphethe amathuluzi lawa ogqeza ingedini nana buka into enza la awome sithi afika la kusisitolo sibhala new division ngamagama amakhulu lapha phezulu ku street buka yabo avela thina bezefethu sengasihlaba lesitolo yabo ukuhlaba kwami kokuqala ngikhumbula kahle ngavusa imali yo plain cash namafoni into eningi angithathanga yabo okay ngicela sisiphinde futhi ngoba into eyenze ngonyaka odlule engathi manje sebekhohliwe sebesekwehlisa namaphapha sangasiphinde sebe relaxile uthi konje singaphinde futhi Daniel athi asingisiphinda ntwana take iflop nangampela umfowethu hayi abethi sigibele ndla akambuka sisenze nyana sigibela ngale impahla lethu yini le ehlise amapipe amanzi lawo magnet emvulo ngithi gators yes sikhuphuka ngamapipe gators isifika phezulu eroofini mesithi awu ma uthayela lo soqhophoza ngani nomfethu ngalento ekuthiwa isarikhatha le ekhatha into insimbi like eqinile khathi ku half yokuphisanyana umngako osikhala sokuthi singene mfethu ngicela ukutshela ukuthi umuntu oqala wangena uyena nomfethu ngoba uNtsompu vele thina siyamlandela nguseni futhi simphathisa into entshontshiwa amazibitha buka into enza la umfethu kudu abeqhamela kwini khona lento ebangaphakathi ceiling board abethi bodlo ngonyawo ceiling board uhambe emaplangweni la ubumnyameni ndawo la aba nolwembu laba la ngaphakathi eroofini athi methibhodlo alunguze phansi emtaphe isitolo ukuthula yini yazi isitolo ebusuku mengekho umuntu uyathula nya kunaloko nje kulekhanya amalambo lawa bovu na blue lawe essence alarm ukuthi abocushiwe yabo sisilungu amaplasma nawo edongweni nawo acishiwe yonke ithula yale amathili avaliwe wonke alengingidi alenga lelo khuza njalo okhiyela babavulwa buka nje azomfethu bafethu asehlina phela shona phansi yabo meshona phansi sehlela kuphi etoilet ebathroom shibile ngesisu
mesifika la e-bathroom ngaphakathi athi futhi lalela niba futhi ngicela mesiphuma la e-bathroom siqhamukela ngaphakathi esitolo singahambi ngenyawo sihambeni ngamadolo ngoba kunesense la isense yakhona ilisha ngamalamba ibovu lihlaza blue and lapha ekhoneni khona to khona and uma ngenyawo liyakushaya kwenzeni ngikushaya ngoba lisensa ngegazi avela thina mfowethu mesihamba ngamadolo ngelishaya ngoba lifika lapha phezulu ngempela mfowethu ayisihamba ngamadolo sesifika emathilini uyazi mina ithile oqala ngathi ngiqhamukela kuyona ngathi ngithi ha uhlweza libekiwe ngaleceleni ngimi ngiyaphendela khona amaphepha awekho kube khona ethi awuvula ishalofu leli bala ngaphansi kwethini ngathi bengithi kanti yona imali bastard ifakwe kwi-envelope lenkulu engaka and le mali yabo ukuthi imali umnomzane lwathi ezo-order ngayo isitoko ngoba iyingqumbi iningi ngempela ifakwe yashuthe kwarola ngamalastiki yashuthe phakathi kule envelope lenkulu engaka so ngibambe i-envelope ngidabula ngathi ngithi ngihlangabezwe inkangala 100 rand yibe ngithi o2 clip hawu manje uhlanya angithi chap yabuka futhi naba la ngithi hayi vele ngoba bafihlele futhi olo hawu usufuna ukross abantu ohamba nabo ngikutshela wabona abafuthi laba engihamba nami impela ngicabanga ukuthi ngifihle ngoba kodwa hayi ngayifihli ngoba vele sibancane futhi sokhathi into elayithile la mali ningi buka abafethu okay njengoba bakukhombisa le mali lo munye uvule njani uyagijima lapha emaglasini ngithi esitolo kunamafoni la emaglasini la uthutha masha asandufika amanye khonjeswa abantu mfowethu ngadema amafoni ngqo umfowethu into yavela yenze unalo ngithi le glass yakhiyo manje inkiyo yakhona huko wavela nje umfowethu wenze enye into ovulwe bamba iglass le wedudula wayiphusha kanye nomunye umfowethu esihamba naye wathi beyiphusha vele athi tsahla emathalizini phansi asisakazeka amafoni avela asisakazeka agcwala phansi ahlele itendeni zakhona namawashi umfowethu ucela utshela ushaya ubhaka wagcwala uthi mpu amafoni awubhedabheda iqembe inani buka masithi umfethu bafethu ngoba imali sesithole namafoni sesithole asiphumeni and alarm manje selakhala liba ngumsindo lapho kulo mzuzu look umsindo and manje sekuzosa intatha buka yabona mesiphuma la erufini la singene ngakhona abethi asiqale silunguze la ngaphambili umarula back door ukuthi kwenzakalana ngaba afike namasecurity ngoba phela kade likhalala manje uphela 10 minutes ngabe sathi mesilunguza sibuya phansi kanye ngiserufini bona basibona baphansi ngani kla na amasecurity sefika u-ADT sefike no blue umla sekufike ne-Mercedes yamnumzane nomfana oSulumani loku yena ophethe isitolo mangquzungqu kuthiwa akazozovula uphe isitolo ngoba kade likhalala khoma sinabantu abangaphakazi ngempela labo bathi bevule irulato bevule irulato thina lapho siyaphuma back door ngemuva kanti sobana iphathi sothi sijomba qhamule masikhona amasecurity lawa alethe kunekuthiwa ayiboss yabo lawa sebenza boss lambe lipatrol imoto yakhona ihamba ipatrolela nje khona naphathi ku street ivile sithele kuyona yabo nje siqhume erufini siqhumela phambi kwayo naye futhi wangaloke nje etatazela wathi nofuna uzanda hayi sapriza sabale akubala kwethu siyahlukana sibaleka ngathuthu lo mfethu ubaleka lo mina ngibaleka lo buka into enzala umfethu lokwena uDaniel lokwena uStetsile isitolo kuyena owazi connection kuyena uNtswempu kuyitolweni uyena ophethe imali angithi mina ngiphethe amafoni lo munye uphethe amawashi buka into enzakalala umfethu lo uDaniel esuke ephunyuluke ebaleke suke kubanjwa thina sobathathu mina u6finger number 1 suke siboshwe nakhona siboshwa kanjani sigijime sijako sizobanjwa la ngasemathuneni ngicabanga sesojika ikhona ukuthi singene lana kulomgaqo omncane werenke kaMakhutha sizobanjwa khona nakhona ngithi phela usukwenza njani wahlakanipha uma security wavela abiza ibackup amaningi namaphoyisa ngicela ukutshela ukuthi mfethu sathi sikujika ikhona sajikiswa ngenye into sajikiswa sezwe into isho phezulu fa kodwa fusekela lapha that is a pair sivinjwe ngapha sivinjwe ngapha ukuya emuva ukuya phambili lapho kumele sisarende nambela sasarende bathi bangisesha kumina into oqala nje kwathiwa wento oqala ngeke ungitshele ukuthi unuka kanje uyiphara uzongitshela ukuthi uphethe amafoni anzima kanje ngeke no bafuna bami ngizoyikhomba ukuthi uma uzonotshwala nidwansa sephi lamafoni ayisukeshe ama-security lawa yahlela enginama-security angale ngemuva ka-Blue naka-ADT lawo ma-security lawa ezemayelana nesitolo sigqekeziwe lapho new division lesi singale kwe-street nampela kuthiwa hayi asibaphuthumise khona samsobheka khona nampela bathi befika nje wafika vele umnumzane eSulumani limkanje lishanga intshebe ende ngako uyena basi umnumzane umphathi wesitolo sukethi uyibona lapha singibuyeni nabo wathi ngiyababopha suke vula icala sakuboshwa kanjalo yazi lo cala ngeke ubelieve
Professor Masekutshela ukuthi siyahlala 2 years full okhisimusi sacishe sabadla kabili ejele ngalolu cala. uDaniel lo mfowethu uba nenhlanhlayana ukuthi njengoba ubaleka yena uyasengathi uyangase workshop magic ikhona la ngaka Shoprite epassage ngene passage manje usuke ethela kwini ku-Metatex ihamba inye irazo nje sekhulile endala usuke imisa ima so irazo yami nje kuphi imali drink noma imali nifuna nje 2500 ngiya manje cela ungizase manje ungibalekise ungisilokushini ijumpile so ankele mfana umshentshweni ngena la ngemuva uyihlala phakathi uyahamba nayo umfowethu bukayo futhi ngabe kahle ngobuya sisiboshiwe sicandile ngithi yabo futhi abe noze police station usibheka sithele ukhathi wethu imali yethu cela ukuthi bosho into esisidlile esiyaziyo futhi umfowethu usuyenze njalo lokho thatha imali yakho uya kubo kuthiwa kuba kufana necross igcwele empuphu uthi ngemuva uDaniel cabanga bithi ngegazi lethu ngamandla ethu umfowethu unaloko wasibheka ngasidlanga ngisho isent cabanga ngalo locala lelo sahle buka umfowethu usukuba nebhadi ke usuke eboshwa ke sehamba yedwa ke uzoboshwa futhi umakhelwane lesitolo lesi sesigxekeze amacala shuthi abamanga manje abo 264 naleli yacala umfowethu usuke egwatshu manje ushaya 12 years omuhle oqondile ethi and futhi ngiyamhalelisela ngoba ngisayibambile mina inhliziyo ngale mali esayidla ngizamhalelisela ukuthi hayi sakuncane sakuba ngaphinda ukuthi gephu kancane yazi bathile abantu basile bathi manje ukuyeka umntshontsho waba uhlezi ugaxela kuthiwa yakho umuntu ogaxela njengabeke bambona emhlabeni basibaqinisile angithi yabona le nkulumo abayikhulumayo umphakathi uwona nje le ngitshela ngayo ukuthi kunezinye izinto mina sometimes engengigaqele kuzona isikhathi esiningi ngenxa ukuthi kunento engimle emahlombe le kumele ngiyilungise qale le weleli lami lade ngitshela ngayo izolo iyona ke lo nto engisingigaqele and futhi nginebhadi ukuze uthiwa ukhona umuntu onebhadi angcini umuntu ngisuku lo muntu nje ngingamazi ngala ngisho umbona athi sabona mfana unjani ithi ngikhona bathama lami athi azi mfana wami bona thange noma izolo uko ngibambe inkunzi uhamba no braba akhaba u2 and futhi wena impela kuba nangele gap lela ngangagaqala futhi nangale gap othi ngibona ama gap lela ezinyweni ukuthi wena mfana lo wenze and nale sky sakho ngoba bambize ngoSkyface igama lakhe lo mfana ngiyibuze ngimbuzo kodwa ukuthi bangaka uSkyface lethi kuni bebaningi ngaka beyashilo avelathi mfana wami uwena impela cekuthi uba kufa nami impela hey ngizishinayo ibhadi ngizithi azi baba ukube ngiyayazi funa la ngidayise khona ngabe sengiyokhomba ngisho kokhomba la ngidayise khona ngoba mina vele ngilonhlobo enjalo mina ngidonsisa uma sijumpile hayi bandla impela hayi uqondisa umuntu ngoba nazi indaba ngisuke ngibalekelana ukuthi ngingagcine siya kude lento ekubengade incane ngakho wena ke singophela kusengenzeka ngishone if sengenza ukuthi ngishawa ngalendlela ukuthi ngibe nebethole ngale sibhedlela ngibe mabokoboko ngibe and mina nginebhadi lana futhi kakhulukazi ukuthola emacaleni engawazi ukuthi angiwenzanga sidalo ngigaxele ngenxa yokuthini vele umuntu osehlombe emva kwami lokhu wena ohlezi engilwela nje ukuthi mina fanele ngihlezi ngibe seyitorini cha mhlawumbe ufuna uphume into onozenzayo uzoyiyeka mhlawumbe sangenzeka funa lokho ngoba mhlawumbe nje imali siyanje wahlabana naye enkulu kuyijeni yakho yokuganga ngoba nje uganga malini kwakuphi kwenze njani ayimfuthi ngiqambela manje imali empese enkulu ngampela esengayithola futhi kwakuhlamba kwaqala kwagcina ngoba phina ngayithola imali engaphandle kwale yile yase ngale ephongolo ngasiswazini la hayi lo nami le ngayixoxa hele ngabe ntshontshe ibhamu ngakhipha nemali ku safety yebhunu ngabaleka nakho segaqela umfowethu lo wena wangicela no hayi makuthi khona umuntu mhlawumbe odideka uthina esikhuluma ngayo kuzomela abuyele emumva kuma episode ka siyabonga mpele yabo nje mawungena uthi Mp TV1 siyabonga mpele useshe leyo nto ku YouTube kuzovela onke ama episode akhe ngokulandelana kwawo yes kuthiwa nina mase kuntswempu nina ngoba nanihlala nezintombi nihlala namacherry thoma ukuthi akuphanteki kuyiqiniso kangakanani ukuthi umuntu uyayikhipha intombi yakhe ethi ayodayisa ngomzimba uzokuzolala ekubhenyewe phela mfowethu into ikanjalo na professor kokwenzeke sometimes uthola ukuthi nakwindoda kuntswempe kuyabheda manje wakubheda na kusendodeni obvious umuntu osimamuna into indlela eplan ukuthi singayesha sibheme eshishayo ngiyamtshela sometime mama awuphume phela na ukuthi unyakaza ukuthi ngala komorodi lapha baqwayizini uthi uyovakasha ngakhona ngengomthola umfana othola ukugesa uzovela athi come here athi funa malini unginike lempahla enkulu
ayidonsa mhlawumbe sesukisa ngaphakathi eflesini ngene eflesini yaqeda unginikeza imali yakho sabe hlapha ngithenga isikhefu siyabhema kamnandi kodwa mina ke yami sekeni esiyazandana nami ngekukubone lokho ngisho umhla ngifile ngekukubone lokho ngoba mina kahle ngikutshela iqiniso ngisathanda ukuphila emhlabeni and futhi ngisafuna ukuphila emhlabeni and futhi ngisamncane yabo ngale ndlela ukuthi ngisafuna ukuqhubekela phambili ngale ukuthi even ishingane zami lezi engizala nengizoyizala eziqhamukayo ngiyitshele ngihlale nazo phansi ngiyiyala ingane zami ingangeni kule mpilo ukuthi ukhotheni ngoba into yokuqala ngane yami uyoba nenkinga ngale ndlela ukuthi ugcine usugaxela ezintweni ezimba ugcine usungena ema-drugsini yazi mina mntana nami ngokholwa mase kuthiwa kutshela ukuthi mina ngihlala emgaqweni kusikhotheni njengoba ngibona manje umnomzana ubaba umuzi unomuzi unomfazi kunayonke angivotanga kanje cha ngaqala ngaphila impilo yokushizila yabo ngashiwa abazali ngisamncane ngikhula vele abazali anginabo ngaba nenhliziyo embagcina sengiganga sengitshontsha sengenza into ebhidayo ngaphuma ngisho esandleni sesiyalo sama mncane umuntu owena engangimthembile yabo phela umncane la ngasihlala naye eChesterfield hayi mfowethu kwaqonde ukuthi thwi zathi 6 o'clock umingane kufanele ubusegcekeni mashaya u6 ungekho egcekeni ayasho umpentshisi uzochaza ukuthi uphuma apha ngalesikhathi kusekumnyama ngoba thina saqalela isikhathi ukuthi manje 6 kufanele sisegcekeni ngobani sifundisiwe njalo ngesonto siSunday school njalo ngesonto siSunday school every Sunday siSunday school kwasho kona ukuthi phela uyazi if usungene kule mpilo yobukhotheni ugcina usuwenza into engekho ebhidayo ngaqala ngamgolozela uma waqala ugolozela umamncane noma wakho ukuzalana obvious lapho usukhomba usukhulile ngale ndlela ukuthi suyibona unepower wena sungamakho noma umamncane wakho sungam overpower dethu awuvela umphendula usinoma kanjani ngoba uzonyame akwenzela utho kanti no yabona leyo nto akuyona impilo and futhi ngeke uphile impilo ende emhlabeni if umuphila leyo mpilo and mwenza into ekanjalo ngoba emhlabeni ngehla into oqala ibalekile respect ayikho into ebaleke njengenhlonipho and futhi umzali if mungamlaleli esikhatheni samanje mfuthu uzoba nenkinga ngale ndlela ukuthi uzofika isikhathi la sokuthi uNkulunkulu uma wakho amthathe memthatha uma wakho usale wena uwedwe usanama vele babakahlamba washone okay muphila okay uwedwe mhlawumbe naba ubhuti bakhe abancane nalabadala okay fine uyazi nje ukushona kwama wakho if wena usuqala ungena ebugebengweni uswenze into ebhedayini nani yazi memory yabuye egcine emqondweni usubushiwe mhlambe nosuvelelwe inkinga vele umqondile ukuya khona kuwena ukuthi ish ingaflop man konje angiyalo ma wathi siyayekela ukuphila nabangani abawukuthi kanje ngoba uzugcina usubhedwe wenze into wrong ugango nangampela nakuse ngibanjiwe ngagaxela ngaboshwa ayikho inkinga buka manje sengikubo ukube ngamlalela uma la esikoleni ukuthi ngayenza ngendlela ethi ngihlezi ngiyenza ngayo ngaba ngikho la ngaba ngikho kwesivili ngaba ngiboshiwe ngabe ngisekhaya namanje ngokuthini ngokungalalela umzali ekuyala ekudonsa ngendlela ngekulungela utho ngoba into oqala irespect inhlonipho umzali ngisho noma uthi okay wena ubona like uyakuhlukumeza nami vele ngangibuka njalo umamncane seza ukuthi ayangihlukumeza mina umamncane wayezinye ingane lezayizalayo ke zakhe straight nakayishayi ngemvubu uyishaya ngoswazi ukuthi mase shaya mina ngishaya ngani ngemvubu angicha mina lenze usaqinise kumina isandla ngobani sengiyagoloza kithi sengiqala ukubhema insango sengiqala singamgolozela uyabona yazi into adla sadinga uswazi lolu lengane sefana ngumshanga ukuthi sekuqina ngoba impela mina ngishunvu kwempu mase ngibhedile ngoba ngiganga hayi inswempu hayi cha ngibuka yazi ukubona ngigange ngempela kwathi kuyisonto ekhaya kuhlangene abazalwane kuyisiguqo ukuthi ubuke endladleni kuyisiguqo ngithusa kuhlangene bonke abazalwane esontweni elilodwa bayohlangana kini bebathandaza ekseni meseke bephuza itiye mase bayahlukana noma bayele emzini wakhe kanje mina kwathi kusonto la sekuzothandaza kuthiwa asivaleni amehlo mina into oqala ngayenza ngithi vele endladleni abakheleza abanaki ukhiye bobeke la ngaselokhu ngawosofa eceni kwe-coffee table lo wasekamerweni ukhiye wasekamerweni uwone lo impela phakathi egcwele ikhwama zawo bonke abazalwane labantu besimame buka into engayenza la ngantshontsha ukhiye mina ngahamba njengomuntu uyethoilet yokuchama ngathi ngene etoilet mengibuya ngisabuyeli edining room la gcwele khona abazalwane sengibuyele ekamerweni ngathi ngifika ekamerweni ngathi ukhiye ngabe ngivula ngathi ngivula eminyango ngingena nje ngabe ngiyikhiyela futhi khona ngaphakathi uzibona ngiphange ngempela ngathi ngithi
buka la phezu kombhede ka-anti noma mncane ushona le ikhwama zomama zalandelana zomhubhe ithe buka-ke ngacala ngavulisa ukuqala athi ngithi ha sino-100 no-10 rand mina ngizoflopha ngento eyodwa ebhede kulibona ukuthi kasekumqondo ubusabungane ngisho ngiqukula le nkulu kunayo yonke u-200 lo empelempela o-brown awume ngiqukula lo 200 ngicela ngikhuswe ezinye izikhwama ngibona ukuthi ngeke isikhathi bazobe ngibamba izojump ngivale mina ngibuyisela ukhiyela tu khona inkinga lo 200 wona wodwa ugolethi if umzalwane lo ngithi phela imali ugibela imali zokugibela umbazana ngiyazimele begibele besuka kwezinye indawo bekushinga ahlohlukene buka okay kuphuza itiye ekseni sebeyahlukana abazalwane umama lo shuthi uyena ngikukhoma sakhe ngasasa lo 200 angazi ukuthi atshelwa yini ukuthi akacule esikhwameni nganoma ekhipha iruch noma yini ayigcoba wethu uyayikhipha mase usiphenye hayibo mina ngifuna ukuthini ipex lesikhwama lesincane selokho semali angizange ngizivale zivuliwe ke ngelizi athi ayingeke ngoba isikhwama ngishiye ngisivalile nje sesivuleka abesibambe siphenye mase uyavula uzip ufuna ukubuka la ipassage la khona amaphepha nokuthi how to clip out buka la ngifika khona mina ngiyothenga ugovo ngiqavathe ru2 ngiyothengana nama-orange amabili nobanana komunye ubaba lo baba ngathini wayemkhonze kakhulu mamncane ngokuba bazwana kanje ngokuba une-tuck shop kuthiwa ikamjaji Chesterville elokishini buka ubhuti imjaji yawomomniyalo uthi uclip ohlangene athi ufuna nini ngithi ngifuna iqavathe ezu2 lezi eyimuncwayo nefarboy lebovu leno pelepele babayo bese ngipha nogovo bese ngipha nobanana ababili zobe orange awulathi ngeke mfana wami no ngeke wona umncane kanje imali enkulu kangaka uthi imali enkulu kangaka uthi bayikuphekini hayi ngeke ayikho lonto sukele buka futhi manje njengomuntu uyabheda mpe usayingane i-time leliyange ngithatha ngiqhuba ngikani ngisekhaya awume sifike ekhaya abavele abazalwane basamangela ukuthi uba ungenza into enjena ukuthi avela siluke nje impela aqonde isikhwameni esisodwa ezikhwameni engakavula khiphe 200 kanti mina ngokwenze lento yazi ngathi ngifika kwathiwa sanibonani ekhaya yebo njani hayi sikhona kusami mamnqumalo so lethi ingane yakho la nginenkinga esitholile la kuyona kanje athi yiphi lo nkinga wengane zami kuthiwa lo mfana usefika lapha kuthina e-tuck shop wathi ufuna iqavathe ezimbili ufuna nefarboy ufuna nobhanana ababili ne-orange uphethe u200 sohlangene kuthiwa kodwa jesa kodwa uNkulunkulu omkhulu kuthiwa uyena impela le mali kuthiwa uzala hayi cabanga umango phela intobe umamncane intobe phansi kodwa wahluleka ngisho ukuyibamba wangithatha ngenye into phansi kwabazalwane bebuka abazalwane wathi you bloody shit ngithatha ngempama ngisadawe impama lapho kusemnyama amehlo obe ngibambe ngicaphuna nje ngifuna ngifake ekamerweni phela ngixexebula ngento hayi mfowethu ngimutshela ukuthi wayibona abazalwane bathi hayi mama umali usuyishayile kwanele uyeke very wrong impela ingane kusancane kodwa wena mfana uganga ngoba ubanjwa abanye abantu ngethi banquma zona izandla ukanga ngazo ngobani uyisela shuthi vele uyanjonjwa shuthi siya lento oyikhulumayo usitshela ukuthi siwumphakathi noma singabazali ingane ibonakala incane ukuthi maningi amathuba ukuthi ngaphelele emgaqweni mawuchaza indlela wawugange ngayo umncane ungakazi lutho ngicabanga ukuthi futhi ungakabhemi ngisho ogwaye mawusadla ama-orange usadla ixavathi ngisho kodwa already ukuganga into yayikhona somaye ngokucabanga kwakho yini okungamele yenziwe ukuthi makubonakala ukuthi hey lengane ilolu hlobo lolu yini kumele yenziwe umzali uqinisa isandla noma ukulekelela ukuthi ingane ayiphelele emgaqweni ngoba iqiniso lithi ukuganga nokuhlakanipha ngomakhelwane abahlukaniswe ucingo mayike ingane yahlakanipha incane igcine yenza izinto ezokuganga yini ngamele yenziwe abazali ukuqikelela ukuthi ayigcineli endaweni wrong njengoba usho ntsana umncane wawuganga kodwa namhlanje uhlala emgaqweni still futhi uyaganga khona kunjalo yazi phela mina ngaze ngasola futhi ukuthi kahle kahle into enze ukuthi mina ngintshontsha noma ngasathanda mhlambe ngadluliswe ibona impela abazalwane laba befika ekhaya esontweni base banginikelele ukuthi sicela adlule umuntu owenzeleke endabazi mina nje sebethola egcineni ukuthi nangu mfana omncane owenze lento ngizoqula iqavathi ngo200 sohlangene ngicanga imali enkulu kanye phela ngayibonga lesikhathi yayinkulu 200 imali enkulu kabi 200 kumula kahle impela
ngoba sasathenga ukuthi uthi mbo isikovo oso 2 pop lo ubabayo lo mngaka wakhiwa ngoplastic cabanga uso 2 pop ngikhumbula kahle wena ufika no 200 yohlangene cabanga and futhi ubaba umthetho wathi nje ngumnika wathi beyibuka wathi hawo ngeke wangicaphuna ngibamba ngebhloko ngavuna kanje wangidedela uya nami ekhaya kanti vele abazalwane basathukile basashokekile ukuthi bayodwa ngenza into enje anje uthi esontweni imali engaka ngokwenza hawu sanibonani ekhaya yebo njani mamnquma lo sesimfana wakho lasesimtholile imali kanje ufuna igava zembili nogofo ababili nobanana akuthiwa awuyena yini kumele enziwe abazali ukuvikela izingane kanjalo shuthi kahle ngamazwi wami enengwabeka emphakathini mengicela ukuthi omama nobaba abazali abanezingane behlale nazo phansi from ingane esancane beyale ngalendlela ukuthi ingalingeki ukuthi igcine isingena ebugebengweni nasebukhotheni ukuthi ingane ifanele ifunde ilalele oqala ingane bona behlale nayo phansi beyala ukuthi ingazwani nabangani ngoba phela inkinga abangani kahle indaba isibanganeni yabo kahle ingane mufuna ukuyigwema ukuthi ingabi usikhotheni ingagcina siphumelela kwezinye izinto engekho right no wena ivala ukuthi ibe nabangani ingabi nabangani okunaloko yazenze njani ingane efana kulolu ukuthi wena ifanele ihlezi segcikeni ekhaya unixabana ibhadi ifuma wathola ukuthi ayikho egcikeni ekhaya noma ngeke egcikeni isuke iphume ngoba nje ngalo sikhathi iye groundini uyodlala ibhola iphinde ibuye ngaloso sikhathi futhi yakalela ukuthi okay inokuhamba ngo5 6 usibuyile hayi uthi vele inyama 3 hours 4 hours ingane ayibonakala yini usho ukusizwana legenge levele engekho right eyiphethe gcina sibhenyisa okwayo ukuthi yabona sibheme insango that's why ngikhipha nami siyalo kubantu abadala abazali omama nogogo ukuthi sibehlala nezingane zabo manje phansi beyiyale and futhi beyikhuthaza ingane ukuthi beyibukisa nama video kanje yes mase bayasikhombisa futhi nama picture nama video esiwenzayo ukuthi nembona lo mbukani njani manje ngothi lo mfana uyinganje noma nje usanje lokhuluma manje buka lo mfana unjani ngaze ufuna ukuthi ikhehle lidiyali na 65 years kanti umfana omncane nje siphuthunu samfana phela ukuthi ugugiswe yini ileli drugs leli ngoba liyagugisana abandla liyinkinga ngalendlela ukuthi hayi uphenduka uyikhehla umncane umngaka ngenxa yokuthi uphenduka isigqila uyashiswa ilanga lizoshona ilanga ugqunqa ube emnyama ube yabo nje futhi engcolisa ngisho igazi lento inkinga ngalokho yengcolisa igazi ngaphakathi ethwa ubona abantu besema rehab befema rehab clean igazi banezwe amaphilisi clean igazi nani basebenzele into ekanjalo ukuthi cleaneka ngaphakathi phumene ududo ngaphakathi yonke ngophela upoison into othi kahle leso sisubhema wasixoxela indaba endiyo waliphucisha inegolide usuphunyukile amaphoyisa kubuyisela metro ngiyisela ngikhumbula kahle impela yabona phela lapho kwakuyi18 ngikhumbula kahle 18 current ngihlaba emqaleni nakhona into enje ngihlaba lizongena ka boxer la ku street ngihlaba leli ndiya selizongena eminyango kwa boxer ngimi jeb asumunye brown engihamba naye kuthiwa umacica siya ngihlaba ilona wena uyalazi kulibona ngisho likude ngoba mina belingidida yabo hayi wathe ngikhombisa ngisho namathela phezulu kwalo and ngithatha mina ngithatha ngemini emibili kanje vele ngithi ngifayile emqaleni ngibuye nalo nje ngibuya nalo fresh ngiye hayi umfowethu ngathi ngilibamba ngilifonyoze kimi ngithi ayilona hayi ngezwe ngabana lama security la emecena ya boxer nalaba bephapha nalaba abaqhubhe inqola kuthi wenzani Vimba qhoma Vimba ngijaho ngendlela ukuthi ngibaleka ngiyakuphi ngasemathuneni yazi ngizobanjwa kuphi ngizobanjwa la erank esemlazi mlazi 4 sengizofinye emathuneni sekishoda kancane ukuthi ngifike emathuneni wasibhala singene emathuneni siyazi umuntu uvela saba ungena emathuneni ngempela ngathi sengifika la erank esemlazi ngqi metro naw khona awumele itori umele roadblock uvimbela ama taxi ubhala ama tickets kanana nami ngithela kona iqhuma noVimba ngiyajama awusuke ngibamba John mfana ubalekela ngithi malami angimena ujahwa ugijimela mphonga sona mina ngishayela roadwork nje ubona ngiyigijimela ngishayela ngibona ngijulu ngimanje kanje ithanda joyena mfana ngasenzile masibuyele emuva cha ngicavuna ngapha ngitande emoyeni ngihamba ngiyacokama manje ngisibhekele ka box yazi sathi sifika box vele iqulu labantu engilindile kanje omunye umama shuthi ngathini wantshontshelwa amacici nawo ahluswa amacici ewagqokile endlebeni egolide manje usekhipha isibhongo la kumina ngathi ngifika nje uqala wena umuntu uqala wangivulela ngesurprise wathi ahantu uyani losikhotheni nami ngiphuca amacici
ngishaya pepper spray lebusweni ngisahlenyiswa pepper spray hayi mfowethu ngicela ukutshela yasho induku kuthiwa ngilikhiphe-ke manje buka ukuze ubone ukuthi impilo yabukhotheni igcwele ekhanda igolide leli uma ngilithatha mina ngithi ngilihlwitha ngilithatha ngilifemlo mina ngizoyenzelani ukuthi ngiligwinye uma ukuthi iyajumpa ngiyazi ukuthi ngikutshela ukuthi dabulisa uma ukuthi uyalifuna ngeke ulithole ungathanda buka into eyenzakala la abantu labo nomphakathi ngishaya kuthiwa ngilikhiphe angize ngikhulume ngiqinise ngithi hayi likhona inkinga sengiligwinyile kuthiwa unamanga wena ugwinyile unamanga uzolikhipha lizobuya nje walinjalo sudonsa uthulisa ubekwa lawa amanzi suwashawa wabuyisa lonke nangempela anfowethu angayikhiphela mina ngoba ngabona induka ayisazoqhuma avele nje ngathi hayi labuya ichain labuya nje alikaqeli cabanga alinayo ngisho ipendant lele ngile nje solibuya libhulu so ngibamba ngilikhipha ngilibamba nje ngilisula so ngiliveza nje so amaphoyisa hayi ke igcwele yebona fakazi ngiyona evidence le so ikubhala phansi buka nami ngiba nenhlanhla yokuthi umlungu lo ngumbambayo lo ngiphucaleli igolide umlungu ongahlala umlungu lo uhlala phesheya nje bezela uze ngokhazini like ulokhuza ukhazini wakhe umzala wakhe amvakashele ngoba uhlala le orikathi unezingane ayishiyile emzini wakhe lephushe umlungu wasenza nje sothi bantu bami ayikabi nani maphoyisa ngicela bandla ukunitshela ngingazani iqaka ngibafana ba5 enini nambopha umfana lo badla sicela mina ngilivule ngoba igolide lamibuya nje ngoba linjalo angimbophi angimcandisi neseniyobona phela nenze njani njengomthetho kodwa mina unayo lo hlahla leyo nayinto engavele kaloko ngoba yazini isikhathi esiningi ngithole labantu ukuthi bamnandi vele banemali ngoba if umuntu ohluphe kahle mngwana nkingi mhlawumbe umuntu omnyama angabonga ngibopha lapha umdelela straight lento engangenza ngiphuca uqobe wakhe phakathi nomnyango wesitolo bebhekile abantu ngiyamgcwalisela lo muntu buka into enzakala la othiwa okay umedem uthi olivule icala okay mama mfana senze njani ngayo kwathiwa ayibonane neqiniso njani ngayo ukuthi ngiyambopha nendlela yena ngizobona ngayo awusuke uthi uma drive ushintshweni sube ngithatha nge5 enini lapho vele already sebengibulile ngenduku abantu yabo sizobona umehluko wona ukhipha isibhamu uthi aye phela nombulala mfana phambi kwethu umthetho uzosidla ngempela futhi bangifaka evenini amaphoyisa ngicela ukutshela ukuthi antangami suwela ngo1:30 emini erounda nami nje ehambe ezenzela into zawo kwaze washaya u5 ntambama kwayimabe ngidedela ngalo ngidedela ngakuphi ngakhona kwantidela le ngasolwandle phakathi sa beach ngasehlakathini wathiwa mfana omlelela sekuvulela manje evenini muphuma la mfana wami asifuni ukuphinde ukubone la hamba kakhulu mfana wami futhi unenhlanhla futhi siyakubopha kodwa futhi esikhotheni so bebhaqa unyawo enqeni so ngiphuma nami ngizenza umuntu wabo othi siza hawu nxa sethi amalami so ngithenga le yabo ngathi ngikhuphuka itepisi nabo lo ngindla Fisher Street bayibhemela kugcwele kuthini yabatshela lo vele bafethaza ukuthi ngiboshiwe la kanje kuthiwa unenhlanhla wena unenhlanhla igolide yazi igolide isikhathi samanje siyabopha ngoba abantu sebeqediwe befihlusa amagolide amacici namachain so ngiphunyulwa kanjalo ke so ngisinda kanjalo ke ngisinda seke sangena impela le style lesi sokuphuca abantu amacici yes lethe kwini yeah lithi yeah ongangokuba wefowethu khona abanye abafowethu bathi sinokuhamba nabo labafowethu babili umacici nomnyalezo yabo yeah nabahlaba igolide labafowethu and futhi manje ngalendlela ukuthi babegcina sebedubula ngami sekuyibona asebethumela mina nxa uthina ngiphela mina ngilazi igolide bona balazi uhlukanise bona badla ukuthi bazongitshela nalo siyaqondile isihlaba ngiyabheka ngibuke nangendlela ekuyiyona ngakuthi ngeke labafowethu bangitshela ukuthi angithathe leli golide endaweni embi kanje iforum engaka selisemarket libongibulala labana manje qhuma uvimba ngeovers ngidabula ngiyabanjwa and bona uzibona phela ukuthi bayikileni yabo umifime ngibanjwa bona bashasanza bahambe ngisho nami bangazi ngisho ungazi babheka le ukuthi yabona hawu ngazi umuntu kosiza ukuthi sometimes kuzokuba uyena ugijima yovimba even etbo baba sinenkinga la nali parashala lapha bashela ukubulala bashela into angayazi ukuthola hlithi umuntu igolide ngoyi amaphoyisa gijima afika zongisizayo kanjalo ngisizale kanjalo kodwa ukuthi nje mina nje ngivete ngiphunyulwe kalula nje kanjalo not easy lokuthe sihlaba nje ukugcina nabo igolide ngikhumbula kahle laba futhi laba sahlaba amacici
khona amaciki amancane kuthiwa ihlahla zensangu ziba nophawu like ihlahla zensangu uphawu la uqinisa ingaka ingqobhela la maciki lawo emalini awu 490 ngalesa sikhathi ngingazike manje muwabeka esikalini akhipha 490 sinokala kumnujila ngala emathuneni lujile ufaka amagolide manje usiquma umnandi wena singobeka negolide asikale lasiningi imali lethu imali hleze na buka abafethu bakhombe mina bathi siya lokho golo uma uwela irobot lemhlaba ngale robot okay ayikho inkinga siwela ngapha simlandele kancane umfowethu ngeke ukutshela wathi engakaliqedi irobot ngisho ngihlala phezulu kwakhe hlum wathatha uma ngwathatha khona ama security lawa ekuthiwa of yabo lawa nokuhamba ipatrol emgaqweni hambe bo Victoria lawa hambe intatha hambe ipatrol mfowethu ngazi ngihlaba ngikhona elilodwa lawo lengibonayo yabo ayi mfowethu lonela ngibeke imbashalala ngibaleka yo let's vimba vala ugcina abantu sebehlaba bona nanga umuntu ujahwayo ayi mfowethu cela ukuthi iqula abantu nosigadla amampondo la qhuba igadla bathi bahlangana bonke bayiqulu bangijaha ngoba ngabaleka mfowethu ulimi laze laphumela ngaphandle ngibaleka ngale ndlela ukuthi mfowethu gcina msengiphelele nomoya ke ngiyabona ukuthi manje sengizobanjwa ke straight hayi mfowethu hayi ngasarenda ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza waphela umoya ngahlala phansi bangifica kahle impela wathi hayi lo unamanga udinga induku uyajwayela ugogo mntalana kanje futhi nokwenza wendiye uyajwayela hayi mfowethu ngicela ukutshela ukuthi hayi basina bebethele induku yo angithi isona lesitory lesi engitshela ngaso la ngashawa ngale ndlela ukuthi ingane zesikole ngikho semini ingane zesikole zangishampo zazangikhumulisa nganqunu ngahamba ngamandese kuthiwa ngimodeli emini kabha abantu abaningi nje bana ivideo yami la efonini yinqunu ngihamba ngamasende ngicabanga ngihamba lapho phakathi umgaqo uVictoria abantu bangishutha kanjalo kuthiwa gumula yonke into ngihamba kwijwabu uswagwenyile kodwa macece aseswini already umodela nawo cabanga ngoba uzubona ngempela ukuthi labantu laba banenkani laba ama-security lawa lapho ngoba vele usinawo nawo abafuni kuthiwa mbona mesisayikise office le ufiko uchaze khona ukuthi isibindi singawusithathaphi la sisebenza ngakhona nangempela sathi sifike officeini vele already ngase ngiwakhipha into engayikhipha ngingena ngemuva evenini ngawakhipha ngawabuyisa nje benjalo ngawabamba ngesandla ngenzelani ukuthi if mesehlika nje sengene officeini lawo ama-security sengingaphethe ngesandla ngiyawakhipha ngiyabanika ngoba ngiyazi uma ngisaqhuba ngigoloza lo ngithi hayibo khoma ngizathile map ngoba bangiseshile abangawathola yo ngizofitshapshapa induku ngizofa induku ngale ndlela yokuthi yabo amashidi lawo impela engilala ngawo ney'ngubeni nani ngiwadonsa ngamazinyo kanje emakhamfathi ngifuna ungibathe ngibathisa ngamazinyo ngoba nizandla lezisuke engasebenzi zimabokoboko zingaka ivuvukela ngokuba mfowethu ngale ndlela sathi sifika singene nje ofisini abangikhumqinisa noma wakhipha amacici uthiwa good boy nayo into ethe sifuna utholelela ke mfana wami asikaqedi phela sithi wona ushawe ngale isikole zazagumisa wanqisiqedile cha siqedile ingubo imane ephunephi into yasinda lapha ibhlokwe kuphela ngoba ishirt engigqokile nokunye kwasala even isigqokoto yangiqoka wasala khona lapho buka into yenza la ba security lawo athi wena awufuneki nje ukuboshwa lala ngesisu la phansi ebenchini abangayizwa phansi ngesisu ebenchini yazi ngizonziwa ngiyobelieve ngizonenetshebula ngemvubu eyinqini iboshwe ngentambo ngapha nasenyaweni la ngisho ngesisu kwami bangiqeqebula ngemvubu mfowethu ngicela ukutshela ukuthi kwasiza ukuthi ngiyitholethele kwema bangidedele hayi basho futhi nabo kwathi ngiyanuka inja ibhoshile lenje futhi saphuma bangikhipha ngaphuma kanjalo mfowethu ngicela ukutshela ibange ukuthi isuka ngasema security la eVictoria ngiyakuphi ngiye maskande preaching amanzi ila etholakala khona la ngizogeza khona yonke indlela le kwe street ushona le ngihambe ngikela abantu yonke indlela la ngidlula khona kuthiwa bonibadlu mfowethu ngicela ukuthi ngabekezelela ukuthi ngize ngifike emanzini ngifike emanzini ngigeza ngifole no lapha esihlala ngakhona ngigeza ngaright ethi mvalo ngabe ngahlala phansi kumeshe into amakhipha iskefo hayi ke mfowethu akayidotsisa yabo meshe into wami bonke nje isikhathi esiningi ngomeshent if mufika ulimele kuyena la kushawe iforum noma ushawa amaphoyisa indani must kusuke kuphoqa ukuthi kufanele kube khona i-drugs akunikeza lo muntu ubhena ubuyisa ipower ubuyele esimeni
ngoba kahle yazi into enje ukuthi akwenze njalo ingoba inhlungu zula kakhulu if ungabhemile yabo kakhulukazi nje usushawa damuka wonke ugufu inyanga ukuze ukwazi ubhema ngikutshela uphila qinqo saka ube sopa twa uyena lo twa ingeka kuyena lo kathi uxoxule ngithe ufifela amehlo kodwa uphila qinqo sekathi ukaze wabhema mawusushithu uthithwa ngale ndlela ukuthi uphashe uswele uqhunqa ubuso ubona ukuthi hayi awunalo amphashise ngempela ungokuba nayo mashini mefika athi mngane wami ulimele kanje awu nje ulimele mngane wami ushow yini ngicazele iforum kanje mafia emethi ngiyazama mafia nami mfundisi ngihambile na ngabanjwa kanje athi sorry bra wami ebecula plastic ebuya nalo ilokhuza athi nalo iqhuqhuzu lakho leunga dla phansi ibhema yokubhemisa mhlambe mina ngalokhathi ufike ngaso ulimele aphela kubhemisa intambama ebusuku mesekunikala isokulala ngasesekuseni suthi uyafika abekujikela athi hayi mngane mphela lento iyabiza kuyona insango kuyona jwala lo uyabiza ngisho order 3500 manje ngeke mina lo ngifitana nawe neungamahala ngenxa ukuthi ulimele ngabe ulinyazwe yimini abuyakhohlwa nje umuntu esethi ngilimale ngenxa yakho ukuthi mina ngiyophathela yena ngoba le mali le ngisasa ngisifu yonke kuyena cabanga lo muntu ukufika egcineni umuntu wakhona usengijikela usethi hayi mngane wami olinyazwa ngemina wena ngene njalo phela ngibona kusalimele sohleli lufela kumele ukubhemisa hambe uphanda umbuzo okay ngoba uyazi ukuphanda mina ngikwazi ukuphanda lokusho mathini nani ngiphanda ngokuganga njengoba ngilimele nginje ngiphanda kanjani athi hayi mngane wami iningi indlela zokuphanda eThekwini wena mngane wami ungahamba uyocela abantu imali ku KFC kobani bani uzoyithola imali ngeke ungabhemi angibona ukuthi ngiyaphoqeleka manje ukuthi fanele ngiyohlanganisa ngihamba lapho mhlawumbe futhi ngibe nenhlanhla futhi ngisaphuma ngibe ngithela umuntu mhlawumbe ethi fona right ngikho right uncle athini mfana eyazi la ifuna ngiphuza amaphilisi manje ngilembe ngishisweni athi hawu shame efana mina u20 rand lo 20 rand iswa ngathi ngithenga ukudla ngawo mhlawumbe amagwenya like pholoni into enjalo ukuthi ngiqinise isisu bese manje ngiphuza lamaphilisi la ngithi ngifuna ukwaphuza ini yona akhoma lokhu uzingwaphuza la akho lokhu uzokudla engizokuthenga la unaloko ngibuye masikanda ngibuyela kuyena lo bastard lo wathi ngicisho hey mafia me nabe sesebefonyoza befaka la kuyena plastic abehlala phansi abekunika iskip sakho ububhema ngize ngisho so wahlala lapho sathi basiluthe indlela indlela basiluthe hayi unginamandla iyamcontrol umuntu hayi namandla amabi kabi ay powerful ngalendlela exa kusathana ngokuba ngingibuza ukuthi labantu yazi khona abantu bedlala ngesinye isikhathi ukubona Jabolo udlalile ngesikhathi usebuya ngisho rehab ukutshela ukuthi msehlale sembe 3 months 4 months rehab waphinda wajomba weqa waphinda wabuyela futhi same thing same ndawo ngisho ukuthi lo isikhathi sokudlala kubuyazi isikhathi ngisifisana mina ukubuyazi ngisifuna lo sikhala leso ngisidingana ukubuyazi ngisifuna ukuthi adlale ngaso abaleke eqoqa kuma rehab abuye azobuyela same ndawo Jabulile uzohlala emgaqweni ujambona umuntu senuka ngisathi ngenza athi igunda nekade lafa right yazi lona yazi manje yazi akhombisa ukuthi umuntu ophilayo engqondweni sengathi uyahlanza ngisho ikani indlela eyona ngayo yini uyena into nento ayenzayo ukuthi anganomuntu wenzela umuntu noma wenzela ukubuka yena ikhasenza manje kumele ukuthi wenze into wenzela umunye umuntu zenzele wena ngoba impilo yakho la inasipele umufumusho ndoshona kuphele ngawo sungcwabe sokugqibe futhi phela enyanga awu hayi idlamaningi sakeni mfoka mpele nina bendlondleni nophapha ekhanda kamenzi indaba le muntu omemeza ngathi yakhala leli uthi igula kaJama lichithekile hawu nina bakambudu bomvu njengegazi bafowethu lokhuluma uprofessor ngenqwakamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye ohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo nokuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngobungozi nobunjalo bezidakamizwa nento umuntu angagcina ayithole sengaphansi kwayo ayengakaza azayicabange naye engakaza ezephuphe ngayo nanobungozi osukubeka kubo abantu osondelene nabo njengabazali bakho njengamalungu omndeni wakho nanokuthi umuzi wakini ungagcina ushiswa ngenxa yakho so bafowethu esikukhuluma lapha kungazwakala njengomdlalo kodwa
kusasa uma uyiwena osuphakathi uyobona ukuthi hey kwakungadlalwa kwakuqinisiwe iwunga izidakamizwa zinamandla okucontrol umuntu ngendlela eyisimanga ukuthi enze into ayengakaze wenze wayicabanga empilweni yakhe. Ngakho ke bafowethu uhlelo liyazama konke okusemandleni ukuvezela abantu umngozi beyidakamizwa. Siyacela ke nicindezele usubscribe button mangabe uyaqala ucindezele nebell. Ukucindezela ibell kuyinto enhle ekubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mongena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu futhi bajoin membership. Membership u20 bafowethu ngenyanga. Sinabantu abangaphezulu kwa100,000. Uma ngathiwa abantu bayakhona ukujoin membership noma ke abawu 10,000 lo 100,000 singakwazi ukukhanda irehab ngalama 20 rand enu, singakwazi ukuthengela izingane ama uniform, singakwazi ukuhambisa abantu nasema rehab ngoba ama rehab akhona nje manje awenele nakhona futhi isashort imali. Ngeke uthathe umuntu umsuse emgaqweni uhambe uyombeka ungamnike kudla ungamthengela impahla ungamsizi ngalutho. Kudingeka ama psychologist, kudingeka zonke izinto, kudingeka odokotela, kudingeka umuntu uma ekhishwa izidakamizweni ku require imali eningi ukuze umuntu agcina aphuma. So zonke lezi zinto esizidingayo nezinto esifisayo ukuthi umphakathi usilekelele kuzona. Ngosi isikhathi bafowethu sinenkinga ukuthi siyisizwe umuntu uyayefisa ukuthi kusukunywe ngoba inkinga isibhekene naye. Kanti vele ke inkinga yezidakamizwa inkinga yethu sonke noma ngabona uzibona njengamanje ukuthi awunayo ingane ebhemayo. Kodwa ingane zakho ziyahlukumezeka ihlukunyezwa abantu ababhemayo. Nawe uyahlukumezeka uhlukunyezwa abantu ababhemayo bengena endlini uvalile bagqekeza imoto bayakhuthuza abantu bagwaza abantu. So yonke leyo nto leyo igcina ikuthinta nawe. Futhi kwesinye isikhathi uthothi uhleli nengane uyalinyanya ephara kanti already ingane yakhe isiqalile indlela eyophelele emgaqweni ngoba kuqala ngoncika kuqala ngoluzi kuqala ngonsango kuqala ngomazeni lezi zinto esisuke zilule emehlweni nayo ingane kanti kuyakhula kuze kufike ekuthenini umuntu ebhema izinto ezomgcinisela emgaqweni. Ngakho ke bafuthu uhlelo lolu lumayelana nokuqwashisa abantu nokuthi lusize isizwe ngaphandle ke kwenu uhlelo kaluyilutho luyizibi. Ngakho ke bafuthu siyacela ukuthi nifake isandla kulekeleleni ukushintsha izimpilo zabantu. Mangabe uyafisa ke ukuxhumana nami izinombolo zocingo zami zihamba kanje le ngifoneleka kuyo ithi 081 513 5606 081 513 5606. Uma mhlambe umuntu okhonza ukuxhumana nabantu ngo WhatsApp nansi ka WhatsApp 071 281 7509 071 281 7509 ka WhatsApp ke leyo. Ngakho ke iyona number wangithinta kuyona leyo uma ufisa ukusizakala noma ingane yakhe ifisa ukusizakala ngerehab noma kunezinto ezithile nje ufisa ukuthi ngichushise ngazo ngabantu abakho ukubagada ukuthi ngabe bekho yini ezidakamizweni. Ngakho ke mosubuke wezafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Ngakho ke mina sengincenga